Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Sport Galaxy Rwanda, reka twizere ko mumeze neza cyane ndabasuhuje mwe mukunda amakuru y'imikino Sport Galaxy Rwanda tubagezaho, mwebwe muherereye hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu, yaba mu ntara y'amajyepfo, amajyaruguru, uburengerazuba, uburasirazuba ndetse n'umujyi wa Kigali. Nk'ubisanzwe nk'uko mumaze kubimenya rero, Sport Galaxy Rwanda iyo tuje tuba tubazaniye amakuru y'imikino abagezweho, tuba tuje ngo turebere hamwe byinshi byiriwe bivugwa muri iyi si ya siporo. Murabizi ko biba ari byinshi cyane. Muri kano kanya rero munyemerere tugaruke ku isoko ry'igura n'igurisha hano mu Rwanda, turebere hamwe byinshi bikomeje kugenda biri kuvugwa muri rusange. Muri kano kanya rero tuje kubagezaho bato tubazaniye imiriro iri kuvugwa hagati y'ikipe ya APR Football Club ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. Aya ikipe yombi yasaze yasizoye yerekeje amaso mu gihugu cya Uganda ku musore ukiri muto cyane ku myaka y'imike cyane no ufite baro nyinshi, ufite football skills ziteye ubwoba, ufite amacenga menshi hara mu gihugu cya Uganda. Aya ikipe arimo aramwifuza. Yitwa nde? Kubera icyama ekipe amushaka, ni ekipe ifite amahirwe yo kumwegukana. Nibyo byose tugiye kurebera hamwe. Icyo nongera kukwibutsa we no gukanda subscribe, ugakora ku nzogera, maze ukajya ubu wa mbere mu kugerwaho n'amakuru y'imikino Sport Galaxy Rwanda tugenda tukugezaho muri rusange 5 kuri 5 umunota ku wundi. Wowe wamaze gukanda subscribe, mbanze nkohe match respect, nawe utarakanda subscribe nyamuneka kozaho, ubundi uraba udushyigikiye kandi nawe wishyigikiye, kuko utazajya ubura amakuru y'imikino ukundi. Kama kawaida rero nk'ibisanzwe mbaha ikaze twinjirane muri operation. Ikipe ya APR Football Club ndetse n'ikipe ya Rayon Sport zihanganye bikomeye cyane n'umukinnyi w'umugande yitwa Abbas Cheyune. Uyu musore afite imyaka mike cyane rwose, kuko abenshi muramuruta cyane. Yavutse tariki ya 2 z'ukwezi kwa 2 mwaka wa 2005 nejo wundi cyane, buze ko afite imyaka 19 y'amavuko. Akaba avuka mu murwa mukuru w'igihugu cya Uganda, Kampala, ndetse akaba akinira ikipe ya Villa Sport Club iherutse no kwegukana igikombe cya shampiyona y'igihugu ya Uganda, Uganda Premier League. Uyu musore rero Abbas Cheyune akina mu kibuga hagati kandi akahakina neza. Muri uyu mwaka yakiniye imikino 17 itagira igitego, bivuze ko mu mikino 17 nta gitego yatsinze. Ariko ahabera mubi yagerageje gutera amashoti 29 yose. Amashoti 29 yateye, 17 niyo yajyaga mu izamu, cyangwa se cyo twita shots on target. Abasportifu iryo jambo murarizi cyane, shots on target. Mu mikino mu mipira 29 yateye umusore, 17 niyo yaganaga mu izamu. So ukama ikipe ragenda yiyubakara mu gihugu cya Uganda, ni nako agenda anasenwa, kuko iyo urebye muri iyi minsi shampiyona y'igihugu ya Uganda, by'umwihariko isoko ry'igura n'igurishwa hari mu Bugande, ririho abakinnyi benshi kandi beza, bityo ko iyo umukinnyi afite impano bituma rero yifuzwa bikomeye cyane n'andi ma ekipe agiye atandukanye. Kuri ubu rero ugezweho n'uyu musore Abbas Cheyune, arimo arashakwa n'ikipe n'ama ekipe akomeye cyane hano mu Rwanda. Nkuko nababwiye, ni ikipe ya APR Football Club ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. Gusa ukuntu ibintu bimeze kugeza ubu ngubu ku ikipe ya Rayon Sport ngo bishobora kudakunda, kubera ko bamenye ko itazakina amarushanwa nyafurika, bitewe nyine nuko murabizi ko ikipe ya Rayon Sport itatwaye igikombe cya shampiyona cyangwa icy'amahoro, bigatuma byumvikana ndetse bikanasobanuka ko niba itazasohokera igihugu, amahirwe ari make cyane yo kuba yakwegukana uyu musore Abbas Cheyune. Ikinyamakuru cyitwa Kawo Sports ndacyifashisha kuko nicyo cyanditse iyi nkuru, cya breakinze iyi nkuru, kivuga ko uyu musore afitwe n'aba agenti bakomeye cyane basobanukiwe ibya football. Rero ngo uburyo yitwaye neza uyu mwaka agomba ajye mu ikipe izakina amarushanwa nyafurika. Ubwo rero bivuze iki? Bivuze ko APR Football Club birayishyira ku gasongero ko kuba ariyo yakwegukana uyu mwana ukiri muto ariko ufite byinshi azi ku mupira. Gusa ariko amakuru mfite nuko ngo n'ikipe ya Rayon Sport itacitse intege, yakomeje guhatirizaho
ihatana ivuga ati natwe afite byinshi yadufasha kandi natwe twanamufashamo, kubera ko APR ikipe ya Rayon Sports ikintu cya mbere ifite fan base nini hano mu Rwanda ndetse no mu karere. Bati nimba ari iryo zino ushaka kuzamura twari gufasha tukakweexposa ukaba wabonera ama-offer agiye atandukanye umwaka utaha. So ubwo rero umunyarwanda niwe yaciye umugani uvuga ati ukurusha amagufwa gutwara imbwa, ndetse kandi abafite inkwi barya ibihiye. Niba ikipe ya APR Football Club izasohokera igihugu muri CAF Champions League, birumvikana ndetse bigaragarira buri wese ko Rayon Sports bigoye guhangana na APR ku isoko ry'igura n'igurisha. Siko namwe mubibona? So uyu musore rero kugira ngo aya ma equipe yaba APR Football Club ndetse na Rayon Sports zimumenye ndetse banatangirane kugirana connection byoroshye cyane za hafi, amakuru namenye ngo nuko bamurangiwe n'umugabo ukomeye cyane hano mu Rwanda yitwa Super Manager. Rwose ngo niwe wavuganye n'aba agent w'uyu mupeti Abbas Cheyune, kubera ko ari inshuti za hafi cyane n'uyu musore Super Manager. Baraziranye muri iyi kariya yo gucuruza abakinnyi, kuko ngira ngo murabizi ko Super Manager yabayeho mu agent ukomeye cyane w'abakinnyi ndetse banakomeye cyane barimo na Kagere Meddy. Ngira ngo mbasubije inyuma yatwibukiranye, murabyibuka transfer deal yakoreye uwitwa Kagere Meddy muri 2021. Icyo gihe Super Manager yafashe uwitwa Kagere Meddy amuvana muri Gor Mahia muri Kenya amwerekeza mu gihugu cya Tanzania muri NBC Premier League, ni championnat y'igihugu ya Tanzania, amujyana mu ikipe ya Simba Sport Club. Ubu rero nabwo uyu Super Manager kibivugwamo cyane, ariko acishamo akigaragaza ndetse agatanga support nk'iyi ibikenewe, haba ku mukinnyi ubwe ku giti cye mu iterambere rye muri rusange, ndetse no kuri club zombi yaba yavuyemo ndetse n'iyagiyemo, kuko bizigiraho ingaruka nziza, kuko yavuyemo bayisigira amafaranga, yagiyemo imwungukiraho byinshi, akayifasha byinshi bigiye bitandukanye, ari nacyo ikipe ya APR na Rayon Sports zimushakaho muri rusange. So uyu musore ntabwo haramenyekana amafaranga ama ikipe arimo aratanga cyangwa se nayo nawe yifuza, kuko ibi batangiranye ibiganiro vuba. Kuri ubu ngubu ibiganiro bisa nk'ibiri kugenda neza, nibyo ari kugirana n'ikipe ya APR, kuko Rayon niyo yabanjemo. Ubwo rero ikigezweho nuko APR ariyo bari mu biganiro, nubwo Rayon Sports nayo igicungiye hafi, kuko bamubonyemo talent idasanzwe, afite tara iteye ubwoba uyu musore Abbas Cheyune, kandi umusore ukiri mutoya cyane ku myaka 19, bihwanye na philosophy ndetse na programa ya ma equipe yombi yifuza byo gukoresha abakinnyi bakiri bato cyane, bashaka no kuba bamusinyisha amasezerano y'imyaka 2-3 bakimufite akibahereza byinshi bigiye bitandukanye. So Super Manager rero Super Manager niwe wabwiye bano ba agent ngo niba mwebwe mushaka kugurisha no musore mushakire mu Rwanda mu ma equipe akomeye. Ubwo urumvikana yababwiye APR ndetse na Rayon, arababwira ati cyonzi cyo muzanshimira nyuma. So bwa mbere rero nkuko nabivuze, bano basore bano ba agent uyu musore Abbas Cheyune baganiriye na Rayon Sports bwihishwa, ariko iyi deal ibiganiro byangishwa nuko ikipe ya Rayon Sports izasigara ku rugo. Ubwo rero bakimara kumva ko ibintu situation muri Rayon Sports byifashe uko, ngo niko guhita bakomanga no mu ikipe ya APR Football Club ngo barebe uko bimeze, kandi amakuru avuga ko APR yaba yarashimye uyu musore, ndetse ngo nagihindutse Abbas Cheyune azasinyira ikipe ya APR Football Club rwose umwaka utaha. Uburyo ari muto kandi uzi umupira ndetse akanakunda ibyo akora, kandi ikipe ya APR Football Club ikaba ishaka abakinnyi bato nk'aba bashoboye, ishobora kutamuhusha rwose. Shaka ati rero
uracyari muto kandi dushaka gukinisha abakinnyi nkamwe bakiri bato kandi ariko bafite impano iruta imyaka bafite. Rero dushobora kukwibikaho tukazagukenera rwose mu buryo bumwe cyangwa se ubundi mu mwaka utaha w'imikino. Umwe mu basore rero ubwo ndavuga Abbas Cheyune akaba yaranyuze no muri UPDF. Iyi ni ikipe y'igisirikare cya Uganda yayinyuzemo, ubu nyine akaba akinira ikipe ya Villa Sport Club. So ngayo nguko rero ikipe ya Rayon Sport yifuza uyu musore n'ikipe ya APR ikifuza uyu musore, ariko amahirwe menshi birahengamira kwa APR ku ngingo imwe itandukanye ma ikipe. Ku cyitwa fan base barashimye ati nibyo abagenti b'uyu musore, atariko twe turashaka ko uyu musore ajya mu ikipe yaba izakina CAF Confederation Cup naribi. Bivuze ngo na Police Comanze bashobora kuba bagirana ibiganiro, baba barajya muri CAF Champions League ataho nakarusha. Ubwo rero Rayon Sport kuba izasigara ku rugo bishobora kuyimisha amahirwe kuri uyu musore yo kuba bamusinyisha. So nguko rero uko ibintu bimeze. Ese uyu musore profile ye mwumvise murumva ahagaze ate, yafashe iki muri rusange aya ma ekipe yombi aramutse aje muri imwe muri zo? Ese APR muramwifuza, mumwumvise gute muri rusange mukurikije ibigwi ndetse n'amakuru menshi agiye atandukanye avuga cyangwa se agaragaza uyu mukinnyi Abbas Cheyune w'imyaka 19 uwo ari we muri rusange na kariyeri ye ya football aho yayitangiriye naho akiri kugeza ubu ngubu. Ku masezerano ye ntabwo ararangira muri iyi kipe ya Villa Sport Club, ariko nyine ikipe ya Villa Sport Club ikavuga ko yamugurisha ikamubonamo amafaranga. So nguko rero ko ibintu bimeze muri rusange kugeza ubu ngubu. Nayo makuru nari mbafite breaking news hagati y'ikipe ya APR ndetse na Rayon Sport mbitwarije icyarimwe. APR iramwegukana cyangwa ni Rayon Sport iramwegukana, byose deka tubitegereze. Let's wait and see, reka tubihange amaso muri rusange. Sport Galaxy Rwanda nk'ibisanzwe amakuru y'imikino nakagaruka, cyo tubasaba no gukanda subscribe, mugakora like, comment ndetse na share. Ibindi amakuru y'imikino mukayatubaza mukayaturekera. Nimba uri inshuti y'akadosoka y'amakuru y'imikino, wowe kanda subscribe ubundi witurize. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.